Lezulu kwa Thulubuke eDurban ngegama lenkosi amen. Bangcwele akukho okusha mhlawumbe engingakusho abangcwele abangakwazi ukuthi sihlangene lapha ngani yisabatha namhlanje esakhanda isivumelwano nalo noNkulunkulu wethu unyazi wezulu ukuthi siyoficana kule ndawo yakhe engcwele ukudumisa amen. Khona ukufundwa ukufundeka lapha makuyisabatha sihlabe enye izifundiso zakhe ushembe lapha athi khona yawuhlala endlini kaJehova uzobe kusekupheni kwezinsuku zami. Lokho kuye kungibuse kakhulu mhlawumbe nokuthola ithuba lapho umuntu akhona khona umsebenzi kaNkulunkulu emathempelini ukuthi uma singakacishi lesi sibhalwe la nawe futhi ungakafi kusho ukuthi kufanele kuba ifezeke lento eshoshe ukuthi uhlala endlini yakho uzobe sekuphele kwezinsuku zakho. Uma ungafezanga lokho kusho ukuthi ngiyekuthatha ukuthi wena mhlambe usukhathele noma usuyayibulala noma usuyisulile ekutheni wena usekho emhlabeni ukuthi usungagcina lemiyalo ushemba ibhalila. Uma saphila nje kufanele sikugcine lokho esakwenza isifumana khona inkosi enkulu yazo wezulu amen. Cela ukudlula nje lapha ivesi lodwa mabili silabeni 108 ingathengwa ngubani ezonweni zami ngingathengwa ngubani
Oh, ngikhulule. Cela yokukhuluma izinto ezibili bese uyisela kobaba. Ngoba sihlangene ngendaba enkulu bafowethu la. Yokuthanda ushayema ibongozi. Okusihlanganisile lapha ukuthi sizokhombisa uthando lwethu uNkulunkulu unyazi wezulu. Njoba sibona nje umuzi wakhe kuhle bukhona. Izindlela zokutshengisa ushayembele ukuthi uthando kangakanani. Izinto ziyashintsha ziyaguquka ngayo yonke indlela. Ushayembeke kufanele ehlale njalo ephambili ezintweni ayibongozi. Kufanele ushayembe njalo ubuhle bakhe buhlale bukhombisa ukuthi lokhu buhle bukaNkulunkulu. Kufanele njalo siveze lonke ikhono lethu esingase siliveze, sikhiphe zonke inhliziyo zethu ezikhombisa ukuthi ushayembe simthanda kangakanani. Khona lapho engangayizwa khona inkosi unyazi wezulu lithi ngiyanithanda amaNazaretha. Lasilifaka igama nje ongeke mhlawumbe ngilifake mina ngoba ngimkhulu ngikhukhumele nginakho konke mhlawumbe engacabanga ukuthi ngeke ngikusho. Wasethi nami nani maNazaretha ngicela lelo gama ngidobela kwathi ngicela ningithande. Ngiyanithanda amaNazaretha nami ngicela ningithande. Kodwa mina ngeke ngikusho lokho. Kodwa uNkulunkulu ushayembe azi konke ukona kwethu neziphambeko zethu esizenzayo. Kodwa ngoba uyabona ukuthi uma ungekho uthando lokuthi simthande noma engasenzela kanjani izinto ezinhle zofika singayitholi indawo kuye ngoba asinalo uthando. Yonke into idinga uthando qali kandobe iphumelele. Nesibusiso ngokunjalo uma siqhamuka kushembe siza kumna kuwe kufuneka sifice inhliziyo imnene inhle ivulekile inothando. Lokho nje manazathi amasingakukhumbula sixwaye sikwazise ukuthi uma singakwenza konke ngeke ngasho nje ithempeli kusele ngathi ngeke usilekele ukugqoka kahle sibukane sodwa kanje buhle bezinto sesibuka ukuthi wakuthungisaphi lokhu kwakunjani kodwa yonke lesihlanganisela ingoba kunoshembe phakathi. Amen. Ukuba ushembe akekho phakathi wethu ngaba asazani ngabe lento igqokile nanindaba nayo nawe ngaba unandaba ugqoke ngaba usho ngisho ukuthi wakuthungisaphi lokhu noma lo mqhele wawuthekaphi ngoba ngabe ushembe akekho phakathi wethu. Kodwa ngoba kunoshembe phakathi wethu vele ubuhle bese siyabona into awukwazi kwakuhle lokhu kwazi kwakuhle lokhu kwazi kwakuhle lokhu. Amen. Kushuthi ushembe bafowethu kusifanele ukuthi simthande kodwa kunakho konke okunye ngeke ngakusho futhi ekuseni ethempeli ngathi ngaphandle kwalencwadi adifundwa manje yonke le ncwadi ehlanganisiwe kwadidira zonke izinto zikaShembe eziphakathi kuhlupha konke kaShembe akakuhlupheke esuka entabaze esewumuntu uphaqa efana nami engakakwazi ukuba abe mhlawumbe lenhliziyo le uShembe uNkulunkulu abaseyibo naye wayengafuni naye enakho konke amaqhinga ayengafuni ngawo ukuthi izwi lalimkhomba khona kodwa ngoba uNkulunkulu wakhe semthathile wambeka endaweni efanele ayimkhomba khona enhlakazi wakususa konke ayikucasuka konke nje lokho onawo nakho nami nginakho wasemfaka uNkulunkulu epheli kwa uNkulunkulu waphela konke waseba uNkulunkulu. Khona lapha engayizwa khona intshumayelo inkosi ithi uBhombela ethi usungenele umoya engcwele uthanda abanalo kwaba uthando lapho khona ayengasakwazi ukuthanda umuntu njengentombi uthi ngiyayithanda kodwa uthando lwakhe lwafana kwaba uthando lufana kithi sonke kwaba uthando losezulwini. Amen. Wasithanda sonke ngendlela efanayo abangesakwazi ukubona lo semthanda njengentombi engamgana lo semsiyamnyanya kodwa kwavele kwayinto eyodwa lapha athi khona uBhombela nokuzwa kwakhe washintsha wakwazi ukuzwa indlebe yakhe yakwazi ukuzwa into eyikhuluma abantu bonke ngesikhathi esodwa sayingena kodwa akwazi ukuhlukanisa into nento ekhulunywa umuntu ngesikhathi esodwa. Lokho kufakazela ukuthi phela njengoba sithandaza nje uShembe sonke uyasizwa ngesikhathi esodwa. Amen. Akalindi ukuthi kuze kukhulume wena khuluma masithandaza nje usuweza ukuthi mina ngitheni wena utheni wena utheni wena utheni wena utheni. Lokho kufakazela ukuthi uNkulunkulu ngempela. Amen. Ngakho ke bafowethu uthando lokuthanda uShembe asihlupheli ngalo ukuthi yini into esingayenza engenza ukuthi uShembe asithande.
yikho lokho esihlangene ngakho lapho ungenza ushemba sithande ngoba mhlawumbe izinto eziningi sizenzayo ezokukholwa noma kufanele siyigcine ushemba athi sizenze zonke lezi asizenzi kodwa ngemizamo esingayizama yokuthi sihlangane kanje senzele ushemba izinto ezinhle lokho kungenza ukuthi uNkulunkulu mhlawumbe nokusehlula kwemithetho yakhe kodwa asibonele asithande ngoba khona esikwenzayo esikhombisa ukuthi siyambona uNkulunkulu ngakho ukuhlangana kanje bafowethu singakweyi singakubuki kabi singakukhulumi kabi futhi kodwa kube kuphela ukuthi sibonde mhlawumbe uNkulunkulu indlela mina nawe angithandanga ngoba ngiyehlula ukugcina imithetho yakhe sikhuthale kakhulu ukunikela kukodwa ikhona ukuzomlekelela umuntu ngamunye mhlawumbe kuyosiza kakhulu lokho ekuhambeni lohambo kaNkulunkulu mhlawumbe siyothandwa futhi ushembe ngalokho sengifisa ukukhuluma indaba yami bese ngihlala phansi nje eyenza ukuthi mhlawumbe ehlabele 108 lapho ngabona khona ushembe ukuthi uyangithanda bafowethu ngoba silapha nje sibonana nje singamanazarethe kodwa asazani ukuthi safika kanjani ekhaya ngelinye ilanga kuthiwa inkosi ilanga yake yathi abantu bonke abantu abafika ngokugula la ekhaya one side abafika ukuzokhola one side owafika ukuzogula aphile ekhaya awuqala phansi abuye sezoba ikholwa ke manje khetha inkosi ngoba khona abantu abafike lapha isho njalo intshumayelo kamvangeli uzungu ukuthi khona abantu njoba sigcwele kanjena nje abafana nokudla uthukelo wawuthathwe ijezi emasimini ubona nje udumo lwejezi ukuthi uliyenza inhle wanombele kodwa awungenaso isidingo uma usufika ekhaya usuyawususa nje ukuquza ngoba into engabalekile wona uthathe nje udumo lwejezi wanamathela wahamba uzofika nawe ekhaya kanti ingenamsebenzi singafani ke nokuquza losifika namasimini la size nawo la sizothi singamakholo kanti sazobuye futhi silahlwe kuthiwe sifike kanjani la ekhaya singafani nokuquza nje ubona udumo uhuli phambi udoza la ngejaza lakhe lidabukile kathi uyoqoqa inkomo noma uyowenzani uyafika usungaka suhlala lapha ukhiphe namsebenzi thina sifane asibe into ezinhle abafowethu sibone ubuhle bukaShembe siphenduke sikholwe sibe amakholwa angempela sikuyeke konke nje okunye singase sixoxe mhlambe kodwa kubalulekile ukuthi sibe amakholwa inhliziyo zethu zivume ukuthi siyakholwa masikholwa ke kuyokwenza usenze kahle phambi kwenkosi ngelila ngake ngilele ebusuku sengikhuluma into engenzela uShembe mhlambe nayo yokusiza ngazi ukusiza kanjani kodwa ngisho ukuthi bangisiza uShembe ngelilanga mina kunento eyayingihlupha ngingazi ukuthi ngento ngizoyenza kanjani ngoba ngangayazi kodwa ngangiyizwe nje lento yayihlala la ngenxa yokuthina kodwa phela yongibulela yona ngelilanga ngelilanga la kunento eyingihlupha nje kakhulu la emahlombe ngingazi ukuthi yini kwathi kuhlezi itshe kodwa ngingazi ukuthi kanjani lelitshe ngiyathandaza nami njengamakholo wonke phela njoba na uthandaza mangilele ebusuku iyafika unyazi wezulu ngathi ngangeke ikhulume lento ngoba ngifuni ungayizwa wena abanye sebayizwa le ndawo ngathi iground yabona iground likhanda lihlala kushone phansi bese kufika lapho kudlala khona ibhola inkosi mangiqhamuka nalo unyazi wezulu qhamuka olungaqhamuka unyazi ufika umuntu sihleze sithethe ngathi sibuka into nje angazibukana ufika umuntu uthi kimi umuntu emahlombe leke uthi hey uyambona lo muntu manje ngiyaphendula ngibona umuntu abone iground uhleze emva kwami ngathi sengiyaphendula ngidumela umuntu sashona naye phansi umuntu nawe khona into ekuhluphayo la ungayazi eyenziwa ngabantu la emhlabeni umuntu wangibamba umuntu salwa na umuntu ethi umuntu wangibulala wena ngithi mina awakaze ngubulala uthi umuntu wangu salwa nomuntu sisuka phezulu ekrathi iground sawufika phansi nawe sitabazi wathi wangibulala athi makaze ngubulala wathi wangibulala athi makaze ngubulala ngathi ngisathi ngimile lo muntu sengibase sigedele kanje ngathi sesiyalo sesiphelela sibambele ngithi mina uyabona ke ufazi bokuthi angikwazi wena ngaze kubulala manje uma kuyimina ngakubulala kuzokwenzeka uzophela mina manje ngivele ngiphele makuwena uzophela wena sathi sifesela ngathi mina uyabona ke igama likaShembe akuvethe ubani akubula ngampela wavela umuntu kwafa umuntu waphela umuntu waphela nje waphela phambi kwami ngimbuka ngathi ngizathi ngimile kwaqhamuka unyazi bezulu la wafikelwa manje wathi hayi wena
akaze umbulala lo muntu kodwa thina aboshembe somsusa kuwe lo muntu bayamnamathisela kuwe wathola umuntu akahlale kuwe kube sengathi wambulala kuze uhlupheke wena wathi thina aboshembe somsusa kusukela namhlanje somsusa wakhuluma igama lesilungu wathi somthatha umuntu namhlanje simuse egraveyard ukuphi egraveyard yabona ukuthi umuntu wayesafa ngoba ushambe wathi somthatha umuntu namhlanje simthathe simuse egraveyard emathuneni wathi umuntu azange umbulala wena bakubethisayela kusho unyazi bakubethisayela lo muntu ahlale kuwe khona uzohlupheka imkhuba kenziwa ngabantu befuna ukuhluphekisa mina nawe kodwa kushambe ngoba uNkulunkulu bafowethu wakwenza lokho kwamsusa lo muntu wafika itshena futhi inkosi unyazi wathi inkosi ngibonile wenza 1 no 2 no 3 wasengibusisa inkosi ibusele ikuzwile amen Amen bangcwele. Amen. Asingacabani. Amen. Kwenzaka uphatha inkonzo kanti sukhipha abantu enkonzweni. Johan 4 kwabancane oseyitholile ifuthi Johan 4 verse 7 Bathandwa awume baba ungangishiyi omunye uzangifundela kule ncwadi ophethe le ncwadi uzoyiqala lapha ku-16 verse 7 bathandwa asithandane abantwana bakaNkulunkulu ohlele eduze kwakho yini enibangayo ngoba ngawumthandi nibangani yocela sikhawulane kodwa uqala umbuke enzisheni ukuthi azimnyama yini khawule
Sibhalile. Ngokuba uthando luvela kuThixo. Verse 10. Nantu uthando Lolu thando lojolile alunamandangemo obalololu uthando lojolile wena uzoyitholile 16 uyafunda noma uthula abantu abaphuzayo utshwala bonke abaphuza phezulu mina yaphuza phezulu mina nabaphatha imithi phezulu mina uyasiwa ugobela nababhemayo ugwayi nabathengisa insangu nabagunda amakhanda nezilevu abagunda amakhanda ube wasuke semaceleni bona bagunda bavunyelwe ukuhlala endaweni yamakholwa asondayo uyafunda nokusumi bayacelwa baphume emzini kaNkuluNkulu babuyele eceleni bavunyelwe ukuhlala nabantu abahlambulukileyo ekuhlaleni nasekudleni abantu abaqondisa funda kahle abantu abaqondisa amantombazane nabantu hayi bale kanjani abantu abaqomisa amantombazane nabantu abaqonyiwe nama hayi akhona esikoleni phinde ufunde okay abantu abaqomisa amantombazane phezulu mina nonke nenenkonyiwe phezulu nabantu abaqonyiwe phezulu mina uqonyiwe phezulu namantombazane aqomiwe phezulu imine nasubeni bayacelwa baphume phakathi zonke
Say no Joe phezulu mina. bayacela baphume emzini kaNkuluNkulu. Maningi amazwi Nkosi wakuthi. Nkosi ayibusise ukuguqa kwebandla. Ngoma 203. Bukama Nazareth.